FRDC yemeje urupfu rwa General Major Ciribwami bategura kwihorera bikomeye cyane dore ko no muri Goma byahinduye isura ku buryo kugeza uyu munsi intambara iri kurota benshi ubwo bari bwose baraye mu kizima nta muntu umucanye yewe internet ntizikora telefone ntizikora ibintu byahindutse muri Goma kugeza uyu munsi ibifaru byamanutse ndetse kana Monisco Sadek bose bishyize hamwe gahunda nuko ivugana M23 umwanzi wabo Dore mu ijoro rya kera umuvugizi w'ingabo za Rwanda ya Kongo Jean Major Sylvain Kenge yamjeho wari guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru mu rwego rwa gisirikare General Major Peter Chirimwami nkuba yapfuye azize ibikomeye mu ijoro ryo kwa 23 Mutarama 2025 nibwo umutwe wa M23 watangaje ko General Major Ciribwami nkuba yarasiwe mu gace ka Sengezi. General Major Ciribwami yishwe ubwo ingabo za RDC zari zihanganye n'abarwanya M23 umujyi wa Sake no mu nkengero zawo muri metero 20 uvuye mu mujyi wa Goma. Muri uwo mwanya yari yagiye gutera ingabo mu bitugu abasirikare ba leta no kugira ngo hafatwe amafoto ari kumwe n'abandi imbere ku rugamba. General Major Kenge yavuze ko akimara kuraswa yakomeretse cyane ndetse aratabarwa aho hakorwa buri kimwe cyose ngo agezwe i Kinshasa aho yagombaga guhererwa ubuvuzi bwibanze ngo abe yajyanwa no kuvurizwa mu mahanga ariko ubwo amahirwe make ibikomere biramuhitana. Umuvugizi yatanze ubutumwa ku ihuriro ry'ingabo zivanze z'igisirikare cya RDC ko uburyo bwiza bwo guhora General Major Ciribwami ari ukwegeza M23 kure ya Goma no kuyambura ibice byose igenzura. Ati uburyo bwiza bwo guhorera General Major Peter Ciribwami nuko tugomba gusubiza umwanzi kure ya Goma no kwambura ibice byose yigaruriye ni inshingano ndetse izo nshingano n'uburyo bwo gukunda igihugu. General Major Ciribwami wunamiwe na Perezida wa RDC FRDC yavukiye mu bwoko bw'abashi mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Akazi ke k'igisirikare yagakoreye igihe kinini mu burasirazuba bwa RDC numwe mu butegetsi bw'igihugu bizerwaga cyane aho ahanzwe amaso ndetse yaranakunzwe cyane n'abayobozi. General Major Ciribwami yakunze kugaragara nkushyikiye cyane imitwe irimo WAZALENDO na FDLER ndetse yerekana ko uruhare rweruye mu mikoranire y'igisirikare cya RDC niyo mitwe by'umwihariko mu ntambara bahanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Raporo nyinshi z'impuguke zagiye zigaragaza ko General Major Ciribwami yari we ndetse kandi uri inyuma yo guhuza FDLER n'ubutegetsi bwa RDC ndetse n'ingabo z'icyo gihugu. General Major Ciribwami rero yishwe mu gihe M23 yatangaje ko kwa 23 Mutarama 2025 ko igiye gufata umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru muri Rwanda ya Kongo. Gusa ibintu byamaze guhindura isura dore ko bemeje ko bagomba guhorera uyu mugabo uko byagenda kose leta ya Kongo ndetse igomba gufatanya bakora ibishoboka byose ngo baze kwihorera ndetse banivugane M23. Ariko M23 yariye karungu gahunda ni hasi hejuru nta uva kwizima bose bemeje ko bagomba uko byagenda kose bagomba kwisubiraho ndetse kandi bagomba no gukora ibishoboka byose nabo bagomba bakayifata. Gusa ariko nanone bivugwa yuko byinshi nubwo bitangazwa benshi bavuga yuko bigoranye cyane dore ko Monisco nayo yesa nkaho yeruye ikagaragaza ko igomba gufatanya na leta ko mu guhangana na M23 gutuma M23 idafata umujyi wa Goma. Gusa byose ngo bibyubusa bavugwa yuko no muri M23 gahunda yayo nukugera i Kinshasa kandi koko ngo bayimeje kubikora. Babwiye abagoma ati mudutegereze dore ko baraye mu kizima nta internet nta muriro dore ko ubwo bari bwose. Ni mu gihe kandi umujyi wa Goma n'undi waraye mu mwijima mwicura burindi abatuye umujyi wa Goma ufatwa nk'umugwa mukuru n'undi nta Kivu ya ruguru muri RDC bari mwicura burindi nyuma yo kubura amazi umuriro ndetse na internet. Ibintu bitangaje cyane benshi bavuze ko biteye ubwoba no kubibona no kuba bari yo gusa ni ikintu giteye ubwoba dore ko benshi bamaze guhungira mu Rwanda. Ni ikibazo rero cyavuzwe cyane ku mugoroba wa 24 Mutarama 2025 gusa bivugwa ko cyatangiye mu gitondo ubwo abaturage babyutse bakabona telefone ntizibona habe na internet ndetse kandi igice kinini cy'umujyi kiri mu mwijima wicura Burundi kuko nta mashanyarazi n'amazi gifite. Ubwoba ni bwose mu baturage babo mu mujyi ku buryo buri wese yibaza uko biza kugenda bikamushobera ndetse burundu ku buryo yibaza igisubizo bikanga cyane ko imirwano ihuje ihuriro ry'ingabo za Kongo na M23 iri kubera mu birometero bike cyane uvuye Goma rwambikanye
Radio Okapi yatangaje ko icyo kibazo cya internet cyatangiye kugaragara ahagana saa 2 z'umugoroba uko 23 Mutarama 2025 biba uko nguko no ku kibazo cy'amashanyarazi. Nubwo ubutegetsi bwa Kongo bukomeje guhumuriza abaturage, icyo kibazo ni kimwe mu bikomeje gutuma bahagarika imitima burundu, cyane cyane ko kubaho nta bugenzuzi nari mugira kuri internet, amazi ukongera ko nta muriro utanabona, wahagarika umutima uko bigenda kose. Umwe mu baturage ati niba se nta mazi, nta mashanyarazi, nta internet, ni gute uvuga ko abaturage batagomba guhagarika imitima cyangwa se ngo bahangayike? Undi muturage nawe ati utuye mu mujyi wa Goma ati yasabye ubutegetsi bw'igihugu kugaragaza aho ibintu bigeze ngo basubirane ituze, ibintu bisubire mu buryo, mu gihe abandi bagaragaza ko umuriro, amazi, internet byakweho nkana, bisa nkaho byakweho rero babishaka. Gusa ariko ibi byose bikomeje kugaragaza ko leta bivuga yuko ngo baba bakweho umuriro ndetse n'ibyose ku mugaragaro banabishaka kugira ngo babashe kwabya abaturage ndetse no kubasha kugira ngo ino ntambara ikomeze neza bafite umutekano. Kugeza ubu amashuri yo mu mujyi wa Goma arafunze. Kwa 24 rero kushyira 25 n'ubundi byakomeje uko ibikorwa by'ubucuruzi byagendaga gake cyane, icyakora imirimo y'ubwikorezi iracyakomeje nk'ibisanzwe. Ubwoba rero kubatuye mu mujyi wa Goma bwatangiye kwiyongera kwa 23 Mutarama 2025 nyuma yaho umujyi wa Sake uri mu birometero 220 habyukiye imirwano ikomeye cyane ihanganisha ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu n'umutwe wa M23. Bamwe rero mu baturage bari mu nkambi z'agateganyo zerereye mu gace ka Mugunga ubu burengerazuba bwa Goma bahunze berekeza mu mujyi rwagati kubera ubwoba bw'uko amasasu ashobora kubageraho no kubagiraho ingaruka, dore ko byose bishobora kurangira n'undi bicuye muri iyi mirwano, dore ko n'ubundi bitoroshye. Gusa ariko none benshi bakibaza uko bimeze, dore ko aba bose bagenda bahungira mu Rwanda, dore ko arabavuye muri Goma berekeza nanone mu Rwanda. Ariko nanone ku mpaka yo mu Rwanda hari byabyutswe ndetse bahabyutse hagaragara abaturage benshi cyane, habyukare bamwe binjira mu Rwanda, dore ko hari ibintu bisa nkaho bitangaje. Benshi bakibaza ati muri Kongo ni cyaba kigiye kuba, dore ko rero vuba hangaha rwose bishobora kuba amateka n'ashobora kongera kwisubiramo agasubira uko byahoze. Benshi niko bari kwibaza kuko 2012 ashobora kongera kwisubiramo umutwe wa FDLER kugarura umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ruguru, dore ko ari bwo abantu bose bafite. Rero ngo nubwo ibi byose imitwe yatangaje ko igomba guhangana yaba umutwe wa M23 nifasha leta ya Kongo na leta ya Kongo n'igisirikare cyabo FRDC, gusa ntabwo ari yuko rwose ku mupaka w'u Rwanda n'igihugu cya Kongo uva muri Goma werekeza mu Rwanda bigoranye nkuko byari bimeze 2022. Kuri ubu ngubu abarenga miliyoni 2 batuye mu mujyi baryamiye amajanja kuko biteze ko ibintu bishobora guhinduka isaha n'isaha.